faigo alikima angal kuma fo le to meja tile ya to chadi leifu anegi mufu bakali turusu anga to chafo ke fawse fi Sabina Shiko opo wa mo inte kaba di wiki di Shiko opo kaba ene ude on fu de Shiko fu solang ya so pe demma anga de pakai wa problem de aso e wulu to meja meke mo chifu ko lugo mo fawe sana problem sai pasa anya Shiko ga kishifu yetaki de piki aso accident de bengwa Shiko ma afashi fa de mugona Shiko ade gide so bum fu de ngona Shiko faigo ena sawabe fu chakwa afeshi giwi tide e ba la flexia so ukali konfuko ye piwanga ukali fuko ye piwanga a problem funa shkoa isabi fugia to limobu sense di shko de futapu du komeka inscription ne ushi de maisaka de bengalo de matayu taki di shko po ala sani oseka depuis que o meki shko normalement qui a la ta picking des classes de repos o taki OK y a pas de souci. Dishko poya afoshi de jucha de pikikon ushitaki next and in the class no bangi no fire next and safe bakaten foshi atende de mabe meki wa communiquer taki wa to class e taki de man sama de sama fu la mairie. OK mais sabi sama ma fa la mairie occuper fu de shko da la mairie abi futaki bikata sama na occuper fu de shko gomoso ici di détail yu taki desko na uma opona la rentrée ou taki OK da o passer changa de mais qui de doit o ko fude o gide ten fude doit o ko fude bika a stem de poti de fouiller et puis ana musu de manade o ko sa de kishita ki adati do no de ade do ti de na de ti de 20 aji famu des classes be mo po de 10 classes be mo po petite section moyenne section grande section no de figo lu ko ni a classe ni na balata bangi die bay fu poti picking nya usu ofu inga piki shido abondo adati de ma poti gu fu de piki mushido ina classe ni bangi fu de piki mushkifi ofu de piki kade te de weli de mu poti dede kandi fu sukuaros ande tafande no wa tafande inde classe ni wani ucha de piki fu gwa ni so en condition ni taki de piki me ki rentrer agelen ke na staff de piki bika somen fuya wosu climatiser da mo be poti de piki au sufu fu de ambe kote ki attitude de ashko bika shko te kon na fu imabe mo frei leli wan sanifiko tongi akonde tama ofso iko yepe akonde ofu yepi sefi mano no de ma a condition sa de piki fu ogwani de ashta fu de ma ushta fu de piki fu wa macha de piki fu kwa ni so en condition ni goluku pede piki musubi go sefi no an piki tampon ade gide piki fudi alita kide musubi gwa ni asani ishide photo usende photo gi efu wan piki mishide no de ni akai be na bo kwa la itifia ni mo fini ma safe no yaso sawa ni safe sawa kishi we bala ukali omede de ma safe DJ ni asani ni unaimeki politiki ana politiki emeki na fudema guwa na yepi omeki de piki fu kwa shko enki ala ta piki ishi les que va faire taki kaba de ma be aten sali fu de do asande de ma anticiper next dan luku gwanga fe shitaki OK fu so asani mi chu sawodu de ma luku gwa de sande ma mo ke de ma teki utaki OK wo gi de sama ya sade wani me ki de debouiller fu de piki gwashko diango na dem problem we una no de na so e shasani OK na tide ju konju shitaki OK de piki fu jama gwashko sawodu no na de piki fu wo li jaw su e fu sana ide fu we tafande una tafa fudu bika una mafika de pika ni ashko ini ishi non on tout pique fu CPC fi on tout pique ça weta na pique fu petite section moyenne section grande section a des problème de en plus des petits en classe sont des tafa non on bedi fu meke on sieste e fa bebe bedi sefi da obe sa fustan non on strom no de fa des pique du à toilette di ame chauffe meke rentrer toilette ala de toilette de subi kwa tapu anga ala kakana pede pikim mugo pishi mugo gwa toilette mais fenya sande taki asande no bufu ni wa konde jude ala samai payen po fu c'est puis fu luku de piki fu como fa we da inde condition ya de piki kon mina accepter sande ti de medai we ngam piki au subaka en ide piki to ana sa fu de taki den koshido na wa to balata bangi e fo piki en plus na piki fu piki so piki nengesh ko daji de piki jo engenga bangi no e fo bangi de boko asuto piki fiki sama lashi a midi abia piki lashi da ti de metai gire taki au me parents bede ya
Majabi ta piki fuko saka a de ta chiko ma mi sa wan ta la mairie mais que de yepiu bika de babi tout moun langa fu be do sandi de doya de sanya de sande na de mobilon de ko saka mi piki ta su tout moun kaba da mu ko tambaka fu te bika sa de ça ou de a fu tel vacances de Toussaint que non ça m'a coloqué la mairie no ko kolu a fu te vacances fu la Toussaint foshi baka te ou me ke rentrer baka depuis qu'il y a quoi chiko baka dameke de ye piuba depuis qu'il faut dia katibo vous koshilo wan ko do bangi e fu de be bay wan piki bala tata fa se fi fu be poti de piki apembe sa fu stata ki OK manon atafa allons tout de bangi et que crèche ne de poti de piki la tata ki na pejo de kaba atafa fa maîtresse sefi non mais pewego a maîtresse sefi na bon mutafa fu shidon fu poti la insani fu am so ta ke ye me maîtresse non mi amateke a condition de nimpiki na iguani e falta usu make a tausu teinabi place saigi picking yetaki ou d'analyse da tonte wa bi en place da woge malukum abo il faut mi a grande section de kaba famo ko fika ganda était wan rimu mi accepter sande da be igwa shiko kaba saide meke de medu de so tout sande franchement